Hello guys! Hapon na! Nagluluto kami guys ng merienda. Nagluluto ako ng ginataang saging. Pinakro ang tawag dito sa amin. Kagataan ko yung saging na saba. Sarap yun guys. Si Kent nagsusulat lang. Nagdo-drawing. Mga momo. Drawing siya ng mga kung ano-ano lang. Pabalatan ko muna guys yung saging. Mommy, Wow, what's that, Kent? What's that? Ito guys, ang lulutuin ko. Babalatan ko yan saging na saba. Galing din yan guys dun sa dala namin, galing Tigbinan. Tapos yan, kukud ko din ipang ko'y mamaya yung nyug. Para pinakro. Masarap yan guys, yung ginataang saging na saba. Ito na guys, nilagay ko na yung asukal tsaka yung gata. Papakuluan ko na yan. Yan na guys, yung pinakro, luto na, aahunin ko na yan. Hello guys, kain! Hey guys, tiny. Sarap. Ew. You want some, Ken? Ew. Si Ken guys, hindi nakakain ng mga ganitong malalambot. Gusto niya yung mga prito. Ew. Sarap. Yeah. Sarap nito pag may kape. My gosh. Nobody. Pew, pew. Sarap, ang linamnam. Sarap. Opay haya, opay haya, opay haya. Nain na si ate. Ahe. Kain na ate. My dad. Hi guys. Say hi guys. Hi guys. Kuya. Yan. Kuya. Hi guys. Guys. Yan. Hi guys. My friend daw si Kent. Ayan yung friend ni Kent. Oh. Nung last time kasi lumipad yan. Tapos na umiyak si Kent kasi nag-go home na daw yung friend niya. Yan. Say hi to your friend. Hi yan. Oh. Iya. Yan. Umiyak ang friend. What do you want to do with your friend? Oh. Yan. 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 Ayay. Oh, ayay ang friend. Ouch, friend. Oh. Where's your friend? Yan. You love your friend? Is. Kiss mo yung friend mo. Sige daw, kiss mo daw. I know, don't cover the friend. Are you sad? No. You happy?